22 ayat 1 ayat 2. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, ku tanganmu oh Tuhan, ku pasang daging tondiko tujoloni Tuhanku marsinggang ako kami hontami yaku asimaroham diyahu Jesus dona umboto salud narumiko damewina manokdo lehon batu na poso Tatupoti madu satta tuadu pandiri bata martani yang nasida. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Pargugo na sohal kudosan sito panasana adong. Paruhum na tigor na manghumidol na manusia. Naroro hami tujolom manupoti dosa nami. Akan nahula hami marhite siyan pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite siyan tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nan siyan pakateon nami na soture. Rodi panguloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Tuhan kami ala ni dosa nami alai na tersul-sul bagi duhami nuaing ala ni asima roham dihami ale di bata nami pardinggan basa jala parosro adabo ala ni anak holongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Saise sama dosa nami saluhutna jala suruh mator di porbadia turuhanami be asa terbaik kami mangului ho di bagasak katigorat dohot tabadiaun gabi saat kami Tuhan uluan nasora suda napi narbagagam diakan aposia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin baga-baga di debata taringon Tuhan sani dosa alani pangalaw siyota do ubahin tertulang Kristus jala binahin ni hajahatot tado ibana magugang api tu ibana pitsak-pitsak parhipian ni hasonang hatta jala binahin ni bugang na malum ita hilala hasangapom madidebata na bibijang pasat kami matur remaja na pusuo dan betul